हेलो गाइस, वेलकम टू पीके एंड टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हमारा दोस्त के लिए मोबाइल लेने के लिए हम लोग निकल गया था पूरा दिन भर के लिए। हम लोग अभी कार्विसनाली क्रोमा स्टोर में आया हूँ क्योंकि क्रोमा स्टोर में अच्छे से और डिस्काउंट में ईएमआई में सस्ते में सब कुछ मिलता है। लैपटॉप चाहिए आपको, आईपैड चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ मिलता है। तो आप लोग भी इधर आइए, एक बार देखिए कितना मज़ा आता है। सभी लोग इधर ही लेने के लिए आता है। तो हम लोग पहले तो पूरा क्रोमा स्टोर घूमने का बाद हमारा फ्रेंड के लिए एक मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देख के ख़त्म होने का बाद हम लोग मोबाइल का जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर फिलअप करने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा। वेट करने का बाद फाइनली हमारा दोस्त ने मोबाइल ले लिया 30,000 का। उसका बाद हम लोग थोड़ा सा उधर ही वेट करके एंजॉयमेंट लिया, और एंजॉयमेंट लेने का बाद हम लोग तीनों एक दूसरे को फ़ोटो खींचने लग गया हूँ। फ़ोटो शूट होने का बाद मोबाइल का फैसिलिटी का बारे में मेरा दोस्त पूछने लग गया है। उसका बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके हम लोग उधर से निकल गया हूँ। আমার যুৱক সমস্ত শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনালো। তেখেতসকলৰ বাবে আমি ধন্যবাদ, মোৰ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনালো। তেখেতে মই আছিলো ইহঁতে মোক মানে ফোনত মাতিলে, পাইন্দা ঘৰত আছ, মই এটা মুহূৰ্তত খালো ৰিচিভ কৰিলো ফোনখন। মই মানে ঘৰতে এটা ধুনীয়া মাছ এটা খাই আছো আৰু কি লাগে আৰু। গতিকে মই এৰিব নোৱাৰিলো, ধৰিব নোৱাৰিলো। মই মানে ফাটি এৰিব নোৱাৰো, যেনেকে দিখনত হেৰিব নোৱাৰো, জাজিনত হেৰিব নোৱাৰো। মোৰ মাইকী মানুহেও কৈছিলে তুমি কলৈ যোৱা, তাৰ মতে কলো মই মানে আমিনবাগ যাম। এই মতত কৈ মেলি গৈছো আৰু কেইটামান গুণমেলাই হ'ল দিখনত নোৱাৰিব নোৱাৰো যাবি ইষ্টেম মাৰিব লাগিব ন। দিখনত নোৱাৰিব নোৱাৰো। আৰু এটা আমাৰ গ্লাছ স্পীকাৰত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, একো নাই বাৰু। এনেকে আমি অহা এটা কৰিম আৰু দিনটো। আৰু ইয়েছ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ দিনো ভাল আছিলে যদিও যদি দিখলৈ মৰিব নোৱাৰো, যদি মৰিব তাতো একেই পৰিস্থিতি হৈ আছে। হাই হুলস্থুল, ভিৰ লাগি আছে পুৰা। ছবি এটা জবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। একেবাৰে ডাঙৰ জবো নহয়, সৰু সুৰা হ'লেও যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি এটা কৰি সংস্থাপন পাব পাৰে, সেইকাৰণে ছবি ওলাই আহিছে শিলডল ভাঙি মেলি। অকল মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টতে, বাকীবিলাক ক'বলৈ যোৱা নাই। অসমতো বহুত নিবনুৱা সংখ্যা বাঢ়ি গৈয়ে আছে। চ' ময়ো যেনে তেনে তাৰ মাজতে ৰাস্তাটো উলিয়াই মেলি ইণ্টাৰভিউটো দি গুচি আহিলোঁ। আপোনালোকেও শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন, কি ঘটিল। বহুতৰ লগতে বহুত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, আপোনালোকে চালে গম পাব।